Istarski češnjak sve je traženiji na tržištu. Koliko se proizvede, toliko se i proda. Njegovoj popularnosti doprinosi i dvodnevni festival koji se održao po drugi puta na Porečkom Trgu Slobode. Bilo je uspona, bilo je padova. Evo, u zadnje, ajmo reći 2 godine, mogu reći da je to krenulo jako dobrim putem. Mi već negdje u 5. mjesecu mi smo ostali bez češnjaka, to jest on već još raste, a to je već sve naručeno. Interes je veliki, znači pustili smo si ono malo čas smo imali jer to leto je bilo specifično. M je na početku bila suša, onda se je desila velika vlaga, veliki daš i onda je malo podbacit će sad. Ovo leto je malo drobniji, malo sitniji, ali nema problema jer sve čas smo donesli, sve smo prodali. Da li je sitan, da li je debeli, sve prodalo. Da li je ljubičasti, da li je crveni, prodalo se sve. Proizvodimo ljubičasti, to je tajsti. On je malo manje durade, znači manje traje. Znači on traje negdje do 1. mjeseca i ima veći prinos. A istarski crveni, kojega nemamo, kojega smo prodali jutros, on ima manji prinos, ali više traje. Znači on traje do drugega leta, znači do novega mladega česna on traje. Istrijanski česan je u mojoj kuhinji od ono što se reče od djetinjstva. Čudno malo, ali volio sam česan vajka. U Europskom parlamentu shvatio sam u Odboru za poljoprivredu važnost raznih kultura, pogotovo česna u mediteranskim zemljama. Kako sam znao da Istra ima odličan česan, ugostio sam proizvođače istarskog česna i proizvođače francuskog pjolenka. I imali smo zajedničku jednu tribinu o važnosti česna u europskoj kuhinji. I tako sam na neki način odlučio onda i ja posaditi česan i obožavam ga, kao što obožavam i druge stvari u mom vrtu i volim poljoprivredu. Na ovogodišnjem festivalu istarskog češnjaka dodijeljene su oznake Istrian Quality za istarski crveni i ružičasti češnjak. Danas je posebno zadovoljstvo što nakon istarske malvazije i terana i jakih alkoholnih istarskih pića dodijelimo markicu Istrian Quality IQ za češnjak. Evo, mogu pohvaliti udrugu koja je došla do nas i samo inicijativno je htjela da dobe taj znak. Procedure imamo pravilnike, Institut za turizam i poljoprivredu iz Poreča radi standarde. Kad zadovolje te standarde, dodijelimo tu markicu i to ćemo danas dodijeliti. Motiv za dodjelu IQ oznake bilo je poticanje izvrsnosti. Klaster IQ je tijelo koje koordinira sustav dodjele oznake za sve istarske proizvode. Samim tim jednim koordiniranim tijelom stvorili su se uvjeti i za provođenje i za ostale proizvode. Pravilnici su napisani za veći broj proizvoda i veliko je zadovoljstvo da smo u stvari uspjeli ovu godinu proširiti oznaku na nekoliko proizvoda. Jedan od njih je istarski česnjak. Nismo ishodovali tu oznaku zbog neke promocije, naravno promocija je uvijek dobro došla, međutim ishodovali smo prvenstveno oznaku radi zaštite i radi prepoznavanja tog proizvoda, jer želimo da se zna da istarski crveni češnjak je taj koji ima IQ oznaku. Znači ako češnjak ima IQ oznaku, zagarantirano je da je istarski crveni češnjak ili roza, a ako tu oznaku nema, ne možemo biti sigurni u to. Znači vidimo na tržnicama da se prodaje sve i svašta, svakakve vrste češnjaka pod crvenim češnjakom, neke možda jesu, ali većina toga nije. To je sorta koja se oduvijek uzgaja u Istarskoj županiji, ali odlučili smo sada da se odredi njena genotipizacija, da se napravi fenotipski, da se ona upiše, da se vide organoleptička svojstva i sa Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču do sada smo napravili prve korake da smo definirali što je istarski crveni češnjak. U drugom koraku moramo registrirati nekog proizvođača sjemena kako bi imali sjeme registrirano, certificirano i mogli povećati proizvodnju, jer bez proizvodnje sjemena nećemo moći povećati proizvodnju, a to je sljedeći korak. Planiramo zaštititi istarski češnjak na nivou Europske unije kako bi onda se, vjerujem, i povećala proizvodnja i on bio dostupan na području cijele Europe. Najbolji način za spremanje češnjaka su rešte koje je vrlo lako isplesti.
Ok, znači pokazat ćemo vam kako se plete tradicionalne istarske rešte. Znači plete se na dva načina, na tri, Dario, znači plete na dva, ja ću probati na tri. Neovisno more se staviti u reštu do kile, more se po broju glavica, nije uopće, to je individualno, znači izbor od jednega do drugega. Znači uzimamo glavice, prekrižimo ih, napravimo krug, stavimo treću da dobijemo pletenicu. Eko. Idemo, znači delamo pletenicu, svaka ova koja gre preko se dodaje jedna glavica. Znači, kako se plete pletenica, se dodaje jedna glavica i se prebacuje. Znači, vajk morate paziti da dovoljno stišćete. Znači, more se eventualno jedan put prebaciti, da se dovoljno stiše, da se ne i se ispušta, da se ne raspade. Znači, dovoljno je da je čvrsta. Eko. Znači, idemo dalje. Prebacujemo, podvučemo. Dakle, sad završavamo rešticu, pletemo pletenicu još nekih 10 centimetara koliko imamo lišća. Podvučemo i zavežemo. Najveći interes je svakako za češnjak u glavici, međutim sve se više traže paski, odnosno mladi izdanci češnjaka. Tržište svakako prepoznaje i razne proizvode i namaze od njih. Dakle, imamo paske koji su ukiseljeni proizvod, imamo umak i namaz. Umak je jednostavniji, umak se abinira sa paštom, možete ga abinirati sa rižom, kuskusom, odličan. Dok namaz je onako malo delikatnija stvar. Ideja i vizija je bila od uvijek prerada kao ultimativna točka svega toga. I napokon nakon 10 godina smo došli do te točke i sad dalje. Biljna proizvodnja će uvijek biti, ali bit će jako reducirana. Spremanje jela bez češnjaka ne može zamisliti poznati šef David Skoko, koji je za ovu priliku pripremio nekoliko vrsta jela za sve posjetitelje. Ja vam zapravo moram priznati da je meni češnjak najdraži začin. Znači, bez njega uopće ne znam kuhati. Češnjak koristim u svim oblicima. Od svježeg ulja sa češnjakom, kuham češnjak, kuham ga na pari, pečem, onda ga kombiniramo različitim umacima, kremama i slično. I čak koristimo češnjak i u desertu u obliku crnog fermentiranog češnjaka koji ima onako malo gušt, nešto nalik, onako šljivi, recimo kandiranom voću, koji daje posebnu teksturu i kolačima i jedan specifičan okus. Evo recimo danas radimo jednu svježu juhu od pomidora sa raznim povrćima i paskama od češnjaka i preko toga ide jedan umak od kiselog vrhnja i češnjaka. Nakon toga ide skuša, koju smo marinirali naravno sa malo divnog istarskog češnjaka i onda smo ukombinirali sa tikvicama i kremom od paski. I nakon toga smo napravili jedan biskvit od čokolade, jabuka i tog fermentiranog češnjaka koji ćemo garnirati sa umakom od naranče i papra. To će biti super. Jela s češnjakom nestala su velikom brzinom kao i sav češnjak koji su proizvođači donijeli na festival. Upravo je to uspjeh još jedne manifestacije koja svake godine raste. S nestrpljenjem iščekujemo iduću.